Ti Masakbayan. Naagting ako dito office. Ado man na trabaho ti masapul nga si Kaswag. Naimbaglakit din, tada ti sekretaryak akanayo na mangtultulong kanyak. Naitulod ko matan ti anak ko di pagadalan. Iso na nagsakak manin niya trabaho iti agmalmalem. Patpat gakunay ti anak ko. Iso arumbang lang nga salwadak. Manipod nga min pimusay ti asawak. Iso lang nga tinagtaytayekan ti lubong ko. Diyak ba yun sumursurot kadagiti kagayam ko na rumrumarda mapan agaliwaksay. Obligado ak nga minamang sukon iti anak ko. Tadyak ipalubos ngagmaymay sa nga agawid. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na no bilang laeng. Diyak lakit di mapakawan ti bagig. No dadaga sa mapasamak kan ni Shasha. Nasaya at simangpet kayon nga agama. Apag husto, nakaluto ni Inday. Imbagak nga minabasapa nga agluto, tama nga numasapa kayo nga agawid nga agama. Katjak nagkamali. Nasapa mo't nga min anairing Pasko tagiti trabaho kiti office manang. Iso nasapa nasukon ko ni Shasha. Balasangan di anak mo. Dandan ipayan agturpos iti college. Apay nga minasuksukunan pa'y lang. Amunan ti agawid. Di kakat sumurot ka dagiti gagayem mo, tapno makaaliwaksay ka mat, Raul. Saanen manang. Importante, masukon ko ti anak ko yung universidad. Among matadyak piyar nga agawid nga agmaymay sa. Ay na, Raul, manipod pimusay di asawam, impamaysamod ti panawan mo kini Shasha. Nalipatan pa yun ti bukod mo apagragsakan. Mabalin ka pa'y ang mga asawa no kayat mo, tapno adabot kad kadwam. Apay ayaday tati pampanunutam manang. Katada kayo mo't ka ni Sasha kad kadwag. Umanayin aliwliwag amakit kita kayo adway ti anak ko manang. Saan nga agnanayon nga aday ti sibay mo ti anak mo, Raul? Kasanod no makaturpos, kat makabirok tumot na iti trabaho na. Alangan mo't amapan mo pa'y laang sukunan iti pagtrab-trabahuan na. Ay, manang. Day tati kanayon ko nga ibagakan ka. Dumteng to ti aldaw ang mga ramid iti bukod na abiyag ti anak mo. Kasanon, numakiasawan ton. Ay, jak ba'y kaya ta panunutan day ta itamanang. Makitan to, no dumteng day ta nga aldaw. Oh, kumusta ti panagadal mo, Shasha? Okay mo, tita. Excited ak nga rodan. Taumadan ti graduation mi. Oh, huwag nga paiso. Dandanin ti graduation mo. Hay, kamaudyanan na. Nagbunga amin a sakripisyo yu kad ni papam. Wan nga ron, tita. Nang runa ni papa. Ado arigat na kanyak. Agpaiso day tabalasang ko. Nakita mo't no kasano ti panangipatagkan ka ni papam. Impabaysa na ti panawanakan ka kan iti trabaho na. Manipod pimusay day di mamam. Iso nga da kayat kumot asubadan amin arigat ni papakanyak, tita. Babaan iti panakalpas ko iti kursok. Hanya nga iti plano kalpasan ti graduation mo, iha. Kayat ko ti agreview adagos kan ag-board exam, tita. Barang makapasaak, kat agbalinak ton anaan-anay a CPA.
Sigurado ang maragsakan ni Papa iti dayta a planom, iha. Para ka ni Papa amin dagito nga aramidak, tita. Kaya't kung agbalin a proud kanyak ni Papa. O sigurado dayta, iha. Nasigbot ka. Di mo pulo sinukir ni Papa, manipod ubing ka. Isuga amok a proud na proud kan ka ni Papam. Nadya ko na mga ibagam, iha. Agpakadak ko mapapa. Ada nga minaskan alapasan mi a group work mi. Kaano dayta? Inton bigat, Papa. Masapul nga mi na malpas. Mapan kami kumaiti-balay-tibay sa akaadalak. Amo mo tadyak kayat amap-mapan kay ti sabali a balay, Sasha. Ngam kaputa masapul a malpas yun dayta a group project. Sige, palubusan ka. Hanggang siya ka mismo timang itulutkan ka no sa di naman dayta a lugar. Ken sukunan kayo itong nalpas kayon. Awagan nakto. Agyaman nak, Papa. O sige, ibagak to kadagiti ka grupo nga itulod nak. Amangan no adan tumayat a makikuyog kanyak. Iha, sige. Ibagam kadakwada ta itulod kayo iti papanan nyo a lugar. Kastaak ka-istrikto iti anak ko manang Emmy. Masapul nga itulod ken sukunek iti pagadalan. Kastamet no adda papanan na. Siya ka mismo ti mangitulod ken mangsukon metlaeng ken kuana. Ngam awan apulos tinangeg ko apa nagreklamo manipod ken ni Shasha. Gaputaam muna apara iti pagimbagan na metlaeng ti araramidak. Yal alikakak nga minunay ti agmaymay sa nga anak mi, iti day di pimusay nga asawak. Ti anak ko laengan tinagtayekan ti biyag ko, manipod agmaymay sa akon amang isaksakad kan kuana. Jak metten nga asawa manang, gaputa jak kayat nga adda sa bali apakaiturungan ti imatang ko, kastametten ti panawon ko, no diket ni Shasha laeng nga anak ko. Papa, graduation mi next week. Excited ka ka din, iha. Of course, Papa. Excited akon. Ngamin, nagbungan ti sakripisyo yung kanyak. Oray siya, Shasha. Ngamin, agturpos kan. Ket amo kakas kanyak, maragragsakan mo't ni mamam nga daitan iti sidong tinamarswa. Arapapi ngamin adwa ken ni mamam daytoy, anak. Sayang nga rod, Papa. Saanan anauray ni Mama ti panagturpos ko. Saan abali, iha? Tanatong palen ti arapaap mi para ken ka. Apaman ang makaturpusak, ag-review akto adagos, Papa. Kayat ko ti ag-take adagos iti board exam. Tapno fresh pa ang dagiti inadal mi ti pagadalan. Kat sapay la ko mata makapasaak. Di ka agdanag, iha. Amo ka kabaalam dayta. Nasaririt ka. Ngam di mo lipatan akid dawan ti panaraba iti Diyos kan kawan. Wan, Papa. Kanayon at dawatak ti panarabay ti namarswa. Kan daw-dawatak asapay la ko ma. Tamata ginayon ti kinasalun at yung kanitita.
Tapno maimnasyo pa'y tibunga dagiti sakripisyo tayo. Amok adi nakabaybay anti Diyos anak ko. Namnamaem amatunoy mo amin nga arapaap mo. Congratulations, Iha. Happy graduation. Thank you, Papa. Kamaudyanan na. Nalpasan ti amin. Naggraduar kan. Board exam lang ang ti kurang. Amok akabaalam dayta. Ikagumaak para kan ka, Papa. Kada kayo kan ni Mama. Oh, thank you. Maragsakan na ka talaga para kan ka, Shasha. Ni Tita ngay, apesan nga inmay. Ay na, aday di balay. Isuti mang supervise ka dagiti may sagana. At ang amin, insagana mi abas sita pagsasangwan tayo kadagiti kagayim tayo. Ha? Kasta ka di, Papa? Wen, Iha. Sungaalan, kan. Siguradong agur-uray daitan. Nangruna dagiti bisita tayo. Sige nga rod, Papa. Mapantayon. Oh, kumusta nga iti na si Kasum, Iha? Okay mo, Tita. Mangrugi ako nga review. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan. Exam minton. Lalaingam, Iha. Tapno take 1 ka laang iti board exam. Sapay la ko, ma, Tita. Kabaalam dayta. Amok, Iha. Tita. Kasla makitkita ko no kasanunto ti kinaragsak ni Papam. No naan-anay kanton nga accountant. Uray siyak. Kasta unay mo taragsak ko, Tita. Tanaaramid kung tinabayagan at tartarigagayan ni Papa. Wen, mapasabak dayta, Iha. Basta di mo liwayan ti agkararag iti namarswa. Congratulations, anak! Nakapasa ka iti board exam. Agyaman nak, Papa. Para kada kayo itiday di Mama amin dagitoy abaligik. Nagbungan ti amin na sakripisyum, Shasha. Kat amok nga dayo ti madanon mo ita. Tamaysa ka na certified public accountant. Agaplaya kadagos iti trabaho, Papa. Iti kasta, makatulong akmatan kada kayo. Iha, aramidam day ta para iti bagim. Di nakpanunutan, napiksak pa'y. Kabailak pa'y ti agtrabaho. Basta, kayat ko, apaman ang makabiro ka kiti trabaho, agrelax kayo matan, Papa. Wen, aramidak day ta. Sana bale, ta sumagmamanula at awanan, agritero akto matan.
Nagbiit ang naglabas ti panawan, manang Emmy. Aging ga nagbalin anaan-anay a CPA ti anak ko, ani Shasha. Siyak siguron ti kararagsakan a tao kadagidi a kanito. Amok nga agbalinton anaranyag ti masakbayan ti anak ko, gaputa na tunoynan ti arapaap na. Saan nga rod ang nagsayang iti panawan ni Shasha? Nagsapul adagos iti trabaho, apaman ang nakapasa iti board exam, kat saan met anapaay. Nakasarek iti may sa akumpanya dito'y Bulacan ti anak ko, kat na nga to adagos ti saad na iti kumpanya, ang nakasarekan na. Shasha, harabiin. Abay nga itala nga sumangpot ka. Nagawis ngamin dagiti katrabahwak, Papa. Napan kami ti bar. Masansan mo't ngamin na mapaspasamak ti kastoy iha. Amo mo't ang madanag anak no kasta adi ka paila si mangpot. Papa, saan ako lobi nga basit? Kabaala ko na salwadan ti bagik. Ang iha. Papa, kayat kunti aginana. Nabanugak. Inton bigat tayong tulangan ng agsarita. Sige. No isuti ko na. Ala, inka nga rudan iti silid mo. Sige, Papa. Payakas lang nakaununag ti pampanunutem, Raul. Mapampanunot ko lang ta anak ko manang. Kasla nagbaliw nga minen ti ugalin na, manipod at dan trabaho na. Saan la asikati nakadlaw iti dayta? Uray siyak. Kan masansan pa yun nga agawid iti tenga trabi. Imbagak mat dayta ken kwa na manang. Nasairak lang iti sungbat na. Takabalan na kanon asalwadan ti bagina. Wan, ngam babae ti anak mo. Amangan no adadaka sa mapasamak kan kwa na iti kastanga aramiden na. Naitangar ti pagdantanagak. Mano atawon na tinartaripatok ti anak ko. Tapno maipaayak lang iti nasaya at amasakbayan. Amok dayta. Amok nga impaay mo ti amin para kan kuana. Daytan, day kanayon nga ibagbagakan ka, Raul. Saan mo ang makontrol nga agnanayon ti anak mo? Nagruna no addan iti umno nga edad. Manang. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Saanan ang mabalin at ikayat mo ti kanayon ang matungpal. Ikararag talaagan asapay lako ba? Tawan to ti mapasamak a pagbabawyan na iti tungpal biyag na. Mangrikrik na iti dayto ang mapaspasamak manang. Kaslawanan patag ko iti anak ko. Ang amuray no kasta. Adaklat ta kanayon dito'y para kan kuana. Anya ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, anak. Amo kamaklaat kayo iti bagak, Papa. Nga masapol ama amuan yun ti amin. Sige. Ibagam no anya dayta. Masikugak, Papa. Anya? Masikog ka kunam? Nay, agore ka. Sino tinakasikog ka? Katawan pa'y matinyam amo makaayan-ayat mo. Saan ko akaayan-ayat ti ama ti sikog ko, Papa? Anya?
Kasano napasamak dayta? Saan kayo matgay magayan ayat ngam nagpasikog ka kenkwana? Kasano amom dayta alalaki nga ibagbagam? Inyam amo ti may nga office mate ko, papa. Kanayon akadwami, tunggal rumwar kami ng agkakaopisinaan. Agkalugaran da kami ni ti office mate ko. Malagip yu ka di, nga adamay sa agundaway, at nga trabii akon anakaawid, kan nakainumak. Wen, iha. Kat matantanagan ak unay idi na nangururay kan ka. Iso dayay ti pan nakapasamak ti amin, papa. Adda napasamak kada kami iti daydi arabii. Ngam di kayag danak? Takderan na tinapasamak kada kami. Ngam, amom ka din day ta alalaki. Kaya't ko asawan, amomon nga niya ti kababalin na. Tinapatag, bigbigan na nga iso ti ama ti anak ko, papa. Kaya't ko ang makasarita day ta alalaki, Shasha. Anya ti trabaho na? Messenger iti bangir nga opisina, papa. Anya? Messenger? Iha titulado ka tao. Certified public accountant ka. Ngam tinutupam ti may sa messenger. Saan ka kadingag pampanunot? Kas na kunakon, tinapatag, bigbigan na nga anak na to'y sikog ko, papa. Anya kamatan, iha. Di mo pa'y inikan patag ti ado arigat nga agpadpada. Dagiti sakripisyo tatapno makaturpos kalaeng. Hita, kastala nga lalaki ti pagtungpalam. Napanan ti utak mo, Sasha. Kasladyak pa'y lamamati akas ti tinagbanagan ni Shasha manang. Nagsakit a panunutan na kalpasan dagiti inararamid ko para kankuan. Awan mo't lagayam ti pagmamaayan na. Nga magdadatan ti kinapudno, Raul. Napasama kan ti pagbutbut ngam. Nga maawan maaramidam ta kinayat dayta ni Shasha. Kasla nagtupak kanyak ti langit manang. Kilata na po ka ti inararapap ko ang nasayat ang masakbayan ta anak ko. No kaano ang nagbali na profesional, santo pa'y lamapasamak kan ko na ti kastoy. Anya ti nagkurangak. Awan ti nagkurangam, Raul. Impaay mo ti amin mo. Di mo pulos pinanunot ti bagim. Iso adi mo kumapabasulan tabagim, Raul. Manang. No adaman rumbang amababalaw. Iso dayta ni Shasha. Saan mo ta panaguyaw? Agam, nasaysaya at kuma. Nukas matlakan ko na ti pagtungpalan na. Dayta nga ro ti pagladingitak unay manang. Awanan ti maaramidam. Adan iti umno nga edad ti anak mo. Tapno ag desisyon para iti bagina. Ken iti masakbayan na. Tinasaya at nga aramidam. Paumayam dito'y jay lalaki. Tapno makitam. Ken makasaritam. Kasladyak kabailan manang. Rumba nga iturturad mo. Babae ti anak mo. Uray saan asika ti agdesisyon. Masapol ama-amamom day di alalaki. No may parbang matlaang nga iso ti agbalin nga asawa ti anak mo. Sige manang. Ibagak na itakan ni Sasha. Agpaisumatkit diti ko nam. Masapul amok mat day jay alalaki.
Adda kamin, Papa. Nasaya at met. Ala, agtugaw kayo. Naimbag arabi iyo, ma'am, sir. Si Kani, Iso ni Lance, Papa. Lance, ni Papak. Kan isumot ni Tita Sandra. Nasaya at mo't na nakapasyar ka, Lance. Talaga kaya't daka ama-am-am mo. Tita, Pasensyaan yun ni Raul. Talaga nakla at iti kinapardas na iti paspasamak. Lance, amom ka din ti kasasaan ni Shasha. When, ma'am? kahit anati plano yo ita, tagastan di ka sa saad ti anak ko. Nakasagana ka mangitakdar iti napasamak kada kami, sir. Baro ka kadi. Awan asawam. Awan, ma'am. Nasayaat. Awan anak mo. Kwa, ma'am. Ulitek. Awan anak mo. Adda, ma'am. Adnya, adda anak mo. Papa, Oh, Mano ti anak mo. Dua, ma'am. Diyos ko, kunak nga awan asawam, nga maapoy nga dadwa nga anak mo. Papa, saan da nagkasar iti ina dagiti anak nga? Amom amin dagito'y Shasha. Apay di mo impakamu kanya. Raul, agkalma ka kumalaan. Manang, kasano nga agkalmaak. Agasam, amo ni Shasha nga dadwa nga anak da ito alalaki. Ngam di na pulos impakamu kadata. Saanan nga importante dayta, Papa? Ha? Tinapatag, adda dito'y ni Lance, kat aklunan na nga iso ti ama ti sikog ko. Amom ka di da ito asinarek mo, ha? At na responsibilidad da ito alalaki. At da anak na. Kapailam nga aklunan da ita, nga adda anak ta agbalintong asawam. Wan, Papa, tinapatag, adda madakkelan nga ama ti anak ko. Tsak pulos namnamaan da kita pa nagrasrason mo siya. Tsak lapulos impagarok. Papa, Bayampay laang ni papam. Nakarkaron adi na maaklon tinapasamak. Nang runa ita, tanaamuan na nga dagaya man anak ni Lance. Awanan manang, talaga naulawan di ka anakam. Kinasaritak ni Shasha. Ngam talaga natangkan ti pangadang na amakidan na iti na lalaki. Anyamot di anak ko. Awanan ti maaramidan ta Raul. Nangadangan di anak mo. Kat talaga pinili nanday di lalaki. Imbagak pa'y kan kwa na asaan nga agdanag. Taadatamot nito'y amang tulong kan kwa na. Aging ga iti makapagpasngay. Kat anyatin songbat na manang. Di na kanukayat nga awan mabangunan nga ama ti anak na. Isabay amon. Itadmon ti pamalubos mo. Panawon matan tapno ipaayam ti panawon ti bukod mo apyag. Saan ka nga umububing, Raul? Deserve mo matagbalin anaragsak. Uray iti sumagmamanulaangan a panawon nga adda kapay abiyag. Saan mo nga italiti bagim iti anak mo? Agaliwaksay ka mat. Manang. Ipaay mo no anya ti pagayatan na. No agbalinto na saya at tibiyang na. Pagyamanan tayo iti Diyos. Ngam, saan mo't nga idawdawat? No saan to nga agbaligi? Adatan tulat ta mga klulukan kwa na ken iti anak na. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo, Raul? Tapno saan anadagsan ti serken abiyag
ni Shasha nga anak mo. Bakit? Imawag ka din ni Lebe nga anak mo. Nabayag mo't basitan na saan ngay mauawag Nagsarita kami itay laeng. Pasensya ka nun, tanapan gayam na kiseminar ijay Cebu. Iti may sa kano a branch ti kumpanyada. Kasta sumot lagayam Amok nga bin kahit adi na may turod ti saan nga umawag. Wan nga rod damdamagan na nga rod no kaano ka nung agbayad di adi na. Taamang ipawit iti kwarta. Kastamot ten iti paragastos tayo diti balay. May baglaengan tanasaya at tinastrek na trabaho o di Manila. Iti likodan ti kasda kinatao na nagtured anapan nakigasang gasat itadayo a lugar. Wan lakay. Iso nga uray ibagbaga dagiti daduma a problema kano ti anak abayan. Saan ka data? Tanagsaya at atao di anak ta. Ay wala. Ipampanakal ko unay da nga anak ta. Bakit? Oray asino ti kasangsangaw. Talaga nga ibidbidak kadakwadan ni Lebe. Umay kumamat ag bakasyon. Tamailiw ak una yung kankwana. Ngarod Oray siyak, mailiwak matan. Ay di buridak mo Agawid to kalpasan ti klase na. Amumot saan anasam iti pasyar ni Lian. Sa bagay mo't kit di Malangarod tayo nakman pa'y iring pas jay aramidag akulungan ti manok di talikod ti balay. Sige nga road, tagluto akmuton iti pang maluman tayo kadalian. Nanang, imawag gayam itay ni Manong Levy. Ipatulod na kanon di pagbayad ko di pagadalan para iti final exam ko. Kastamot ng ti kwartayo. Ay baka mukan to nga rudon amang irwaranak ko. Aywan, malpas man gayam ti may sa semestre. Dadanikan agturpos anak ko. Wan nanang, naimbaglaangan tapi nagadal naklata ni Manong Levy. Kat kayat na makaturpos ka mo takas kenkwana. Kitaam ni Manong mo, ada natalgad at trabaho na ije Manila. Kaya't kung tumatag trabaho ije Manila inton makaturpusak nanang. Saan nga dayo ang mapasamak da Italian, tada ije ni Manong mo. Imposible adi nakatulungan ang makabirok iti pagtrabaho am ijay. Sapay kumaan nanang, tapno dua kaminton ka ni Manong ang makatulong kada kayo. Simple laang matibiyag diti probinsya. Saan anarigat tibiyag dito, basta nagagat ka. Napanagnakamot na ita saan aya. Sa bagay, ngam talaga akayat kumot ije Manila, no addan to pan nakabalin na, nanang. Na yan. Kunaklakit din no makaawid ak itay tinasapa. Ngam narabianak man hindi ti opisina. Tadanas ka na overtime. Kasan mo? Mas hapula may ring pas da ito'y para inton bigat. Sapay jak nakapakada ka ni Bob ang marabianak kita. Day off na kat sana si Marek. Ang mga noon niya man yung tinararamid na di apartment kat sigurado. Nabambanog man day Giant. Awagak tulatan iton madamdama. Tapno saan ba't ang nakakaasin nga agurura iti apartment mi? Ibagak ka mo nang tulatan na mga tapno makainanamatan. Tamasa pa man na sumrek iti trabaho na inton bigat.
Agyaman na nakasangputak mutlaan yan. Naimbag tadakan. Ha? Nakaring ka pa ilaan, Bob? Inururay ka nga rod. Saan ay nga imbagak kita imawagak na umuna kalatan amangan tapno di ka mabisinan? Impagarup ko pa ikit di no nakaturog kan. Imbagak pa asa na balen ta damat tulbek ko. Nakariing ka pa imutlagayam. Levi, amo matadyak makaid na. Aging kahit di ka pa simangpat. Mala, ingkagpalisan tayo dasar konti kananta. Ay na, sika talaga. Agasam, ta inuray nakpayamangan. Siyempre mata. Dagiti paborito masidarin tinlutok. Isa masapol nga giddan ta amangan. Okay, mabit lang arod ha. Agpalisak laeng. Kalpasan na, mangrabiitan. Partner ko ni Bob manang Emmy. Agpapaay matlaang iti maysa nga opisina ijay Manila. Nasingpot ni Bob kat agtalo atawanan ti relasyon mi. Agpada kami ama kumikom iti trabaho. Ngam napalalo latta ti panangasikaso na kanyak. Banag nga ad-addan anakat nagan ti riknak kenkwana. Gapot ama kumikom akuna iti trabaho. Manmanon ang makaawidak iti lugar mi. Ngam jakmat ket di maliwayan ti agipaw iti allowance para iti pamilya, nang runa ta syakket nga rod ti mangpapaadal kanilian akabsat ko, adandani matan agturpos iti kolehyo. Iti may sa arabii, kinasarita na ni Bob. Itay papalpaliiwan ka. Di ka matagtagari, sipod sinukon kay ito opisina yo. Ada ka di problema? Awan matkit di. Pampanunutik laeng ti may papaniti na inayon na trabaho kay office. Anya ti na inayon na trabaho? Ay na, syakit din ti tinutukan da mapan ag-check na da parikot iti branch mi iti Cebu. Diyak kumakayat siyak kanumatital ka ni boss. Oh, di mo pa'y kayat? Challenge da ita para kan ka. Tapno may pakitam ti kinasirib mo kadakwada. Anya ko mati problema may papaniti da ita? Sika ti problemak, Bob. Kasano ka lang na awanak? Di pa ikat awan ti mga sikaso kan kan? Siyak ti problema? Anya ka mo tin Levi. Di nak problemaen, takabailak mo ti bagik. Hanggang nakakaaskan ano kwa? Agasam? Agapo ka iti trabaho. Kalpasan na? Si kapay lataga si kaso iti kanam. Kano niya pa'y dita? Awan problema iti dayta ko nakmanen. Ay basta. Sana mabalinyag may saka dito'y naawanak, Bob. Masapol nga da kaduam. Katadan na panunot ko a solusyon. Oh, anya dayta solusyon? Mapantasukunan ni ading ko iti probinsya. Dito'y laangan nga ituloy na ti panagadal na tapno da kaduata dito'y apartment. Ang umanugot nga ta? Kan apay masapula kaduan na kapailang na ading mo. Nakababain mat kadakwada. Bob, anya ko matipagbain nam. Nabayagan ti relasyon ta. I think panawanan tapno mayamam mo ka kadagiti dadakkel ko. Kastamat ta niti kabsat ko. Maawat dak nga ta? Amangan mat no. Bob, nasingpat da na ng kantatang ko. Amo ka maawatan dati relasyon ta. Agtalik ka kanyak, Bob.
anak. Ay, naimbag ta imawag ka. Kumusta ka? Nasaya at mat nanang. Imawag ka, tay bagak nga agawid akin ton weekend dito probinsya tayo. Ay nagsayaan ngay anak ko. Talaga mailiw kami mutunkan ka. Ada ko makidawag kada kayo nanang ha. Sapay la ko mataw manugot kayo. Anya ka din ay ta anak ko. Nanang, kaya't ko kumasukunan kan ikuyog ni ading ko alian dito'y Manila. Masapol ko ngamin ti kadwa dito apartment. Kan dito'y matan nga ituloy na tagbasa. Anya? No siyak awan problema anak ko. Nga masapol ang kasaritan pa jay adem no umanugot. Nanang, iso nga umay kami dita. Ada ka tuwa anak ko. Adda nanang. Pasensya kayon ha, no italangay bagak kada kayo. Kadwak ni Bob, ti boyfriend ko. Anya? Ada nobyo? Nanang, nabayag kami maten. Isa masapul ang mamamu yun. Di kagdanag, tanasingpet ni Bob, nanang. Ay, sige nga Ruth Basta urayan da kayo dito, anak ko. O sige nanang, sumangpet kami dita inton weekend. Damanong kunayo nanang? Sino ti kadwa na? Nagpaisaw. Sino ti kadwa di anak ta nga umay agbakasyon lagreng? Ay, ti kano nubyo na. Ha? Anya? Ada nubyo ni Libay? Agpaiso ka di day tangay bagbagayo nanang? Ay, Sumot ti ko na di kabsat maulian. Nabayag da ka noon, iso nga umay na iyam-am mo kada tayo. ay tanya nga ingarod ti maaramid tayo, no iso ti pagragsakan na. Nahustuhanan iti edad jay anak mo lagreng. Amo na antar aramidan na. Sapay ko mga rod Kana dapay may sarantana nga umay ditoy. Si Kalian. Nay, Ha? Apay ka no nanang? huwag nga agpaisaw. Anya ti gagaran na iti adin na. Kaya't nakakano nga itugot ijay Manila. Kat ijay kan nga agtuloy nga agadal. Tapno adang atakad kadwada ijay apartment da. Nay, Kasta ka di? Ha? Ay na, kaya't ko launay ananang. Kaya't ko muti makadano ni ijay Manila. ay aguray ka man. Sigurado ka, Lian? Wuntatang. No palubusan da ka? Napay kit din asaan kat adamat ijay ni Manong Mau. Iso nga agsarita kayo nga rod, apaman asumangput da. Naimbangal daw yo, tata. Nana. Ay, kastabot kan ka, Barok. Nanang, tatang, iso ni Bob, nobyok. Mala. Agtugaw kayaw. Agyaman nak tata. Ay, naimbag man ta, simurot ka, Barok. Pasensya amon to'y nano mo abalay me. Nagmayat nga ro dito ayan nyo, nana. Natal na, ken presko ti angin. Sana kasi dya syudad. Ay, nanang, ayan gayam ni Lian. Imbaon ko biit ije ile, tanapan nakitsinda. Ginatang na dagiti paboritom amakan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Ay, ewan gayam.
Anya nga iti ko na nilian iti singasing ko nga itugot ko ni Manila. Taijayan nga agnaed kan agada. Ay, kayat na anak ko. Ang mapay-aya kayat mo nga agyan mo ta ni Manila, Adem. Kuang amin, nanang. Adda baro at trabaho iti opisina. Masansan to nga agbiyahe at. Iso ati kayat ko, agyanan nilian ijay. Tapno saan nagmaymay sa amabati ni Bob iti apartment mi. Ken tapno adaga si kaso iji balay tunggal awanak. Kahit okay ka dilaeng ken ka, Bob. Makipagnaeden ka na kayo nilian na kabsat ni Libe ijay Manila. Uwan atata. Kayat ko. Akong ti problema kanyak. Nasaysayat pa ikit di tapno agkaduadan ni agkabsat ijay. Alak, makamu kayo nga ruda ni Adiyaw, no addad ton ijay. Unanang, di kay agdanag. Da kaminton di makaamo kanilian. Iti ababa sa rita man ng Emmy, na isurot mi nga rod ni ading ko iti Manila. Tunggal awanak, isuda adwa ka ni Bob ti mabatbati iti apartment apag nanaedan mi. Kampante ak kadakwada, gaputa makitak akas lakabsat latta ti pangibilbilangan ni Bob kanilian. Nakitak ti kinasinged da adwa. Nakitak ti panangasikaso ni Bob iti kabsat ko, kat kastamot ni Lian ken ni Bob tunggal awanak. Mabangbang aranak tunggal makitkitak ti kinasinged da, taawan ti makitak a problema iti panagnaed mi iti maymaysa a balay. Iti maysa a rabii. Bob, mapanak man ni Jay Buinton bigat. At akano nga minrims pa problema ijay. Isa amasapo la mapanak kadagos. Kasta ka di? Mano nga aldaw ti kaadam ijay? Tsaka mo, Bob. Ang mga numabayaganak, tamasapo la masulbar ti problema, sakbay nga agsubliak ditoy. Kasta ka di? Kanayon latan di pa nagbiyahim. Sana bale, tandamot tinilian dito yakad kadwam. Saan ka nagmaymaysa? Nakababainan iti kabsat mo, Levi. No, mabalin. Diyak kay ti papasikaso kan kuana. Si kamot? Saanin nasabsabali kan kanilian? Kasla kabsat mo maten. Iso di kang agbabain kan kuana, ha? Levi, di kagdanag takasaritak ni Lian. Bilinik manen. Kan iba ka medyo mabayaganak ita nga agsubli ditoy, gapu iti asikaswak aparikuat ijay Cebu. Apay nga taasan arumrumar ni Manong Bob iti silenda. Saan nga ta mapan agtrabaho ita? Ay, tinasayaat. Riingat laangan. Amangan nung maladaw iti trabaho na. Manong Bob, umay ka manganan. Amangan nung maladaw ka iti trabaho. Diyak sumra kita liyan. Mati nga minterik na. Ala, agsakit ka Manong? Mabalin ka diti sumrek? Lukatamlatan ta rin daw. Saan mo ta nakalakday ta?
Ala, agan ano kan manong? Nan, dapadapan ka man? Ala, nagbara ka manong. Agurigor kamot gayam. Malamlaminak nga roda. Kan nagsakit ti ulok, Lian. Mabit lang manong. Mapanak mangala iti pagbanyos ko ken ka. Tapno makaginawa ka. Kaya manaklian. Jack, amo nawan yan tinapasamak kanyak na awan ka. Ala, mangan ka nga rodan manong. Daytoy pala lugaw alinutok ti kanam. Kanday ta itlog. Kalpasan na, agtumarkan ton iti agas mo. Pasensya ka na. Awan ngamin ni Leve. Isa kapilitan na si kanti mga sasikaso kanyak. Di mo panunutan day ta manong. Isong arod nga dak ditoy. Tasyak ti mangisandi ka ni manong ko. Amom, Lian. Nagasat agbalin niya asawam. Nagsimpat kan. Naglaing ka nga gasikaso. Manong, tiimak. Pasensya kan, Lian. Ngam, tsakon malapdan teriknak. Jak ingagara day ta marikriknak para kan ka. Inka gumakalapdan teriknak. Talagang agayata kon kan ka. Awan ti rumba nga idawatan kanya kiti pasensya. Gaputa, agpada talaang iti marikrik na. No, kasta. Jack mating gagara ti amin. Linapdak ti riknak. Taamok adakkel apakabasulak daytoy ka ni manong ko. Ngam talaga nga agayatak matan kan ka. Ngam amok kasan ang mabarin daytoy arik nata iti tunggal maysa. Lian, ipalawag talangan kin ni Levi ti amin. Amo ka maawatan na tanto matlaan. Agkid dawak iti pamakawan kan kuana. Iti sana na igagara pasamak. Kat ikarik adikan to baybay Lian. Sapay ko marod, tamaawatan na tani manong. Sapay ko ma. Apekas na saan kayo ang maragsakan iti sa sangpat ko? Kumusta kan, Bob? Inasikaso nakakadimot lang ni Lian, idi nagsakit ka. Pasensya kan, tawanak idi. Levi. Manong. Apekas na ti Jaryo. At ka di problema? Pakawanan na kami kumalevi. Ngamsan mi nga igagara ti amin. Anya ti kayat yu asawan. Levi. Agayat kami ni titunggal may sa kanilian. Anya? Agpaiso ka diti bagbaga ni Bob, Lian? Sumumbat ka? Pakawanan na kami manong. Agpaiso timbaga ni Bob. Linapdan mi ti marikrik nami iti tunggal maysa. Hindi man niya. Trinaydordak, kasta ka di. Nagtalikat ka ta kayo adwa. Kung naglawan kay Papa na di makikita ka kinadagkat yu adwa nga nagbidutak gayam. Pakawanan na manong. Ngam talaga nga agayan siya kun ka ni Bob. Pakawanan na mo't Levi. Oh, Diyos ko. Napatag ka kanyak. Awan tinagbaliw iti dayta aritnak para kan ka. Ngam na amiris ko apang mataglangan para iti may sa akabsat ti marikrik na kan ka. Gaput agayata kun kanilian. Ikarik ajak to baybay antikabsat mo. Saan kun to apaldaangan? Itsaka mo na niya ti isawang ko. Itsaka mo na niya ti marikrik na kita. Napatag kayo kay panpada kanyak. Aniyan.
Nagsakit! Tinarami Diyo! Nagsakit unay! Apingada kayo, nanang. Mayak anak ko, takayat ka kasarita maipapan ka dabab kanlian nga ading mo. Amok latan. Ija ayan niyo tinagkapangan da. Idi pinapanaw ko ida dito eh. Amo ka nasakit kan ka tinapasamak anak ko. Gambim palawag dagiti dua ti pudpud no anapasamak. Saan da nga inggagara timang pasakit kan ka? Isu na laeng ta talaga siguro nga isuda ti para iti tunggal maysa. Amok nga awan gaway ko kanilian, nanang. Tapudpud na babae ti kapsat ko. Kat maipaay na ti amin na kasapulan ni Bob. Hindi yung maikat nga sakit tinakam ko kadakwada. Maawatan ka anak ko. Isu asya kunti dumawdawat iti pamakawan para kadakwada. Napatagdangal padpada kanyak, nanang. Napakawan ko idan. Ngamjak pa'y kabailan na makita idadua. Isu ngayon kadang ko tumadayulangan tapno makalipatak. Sa dino ti papanam anak ko. Nagpayakar ako ni Cebu, nanang. Iti branch ti kumpanya mi ijay. Panawak mo tanda itong apartment. Lebi anak. Amo kami na jak to makalipat. Aging kiti makitkitak da ito lugar. Adakan ka anak ko. No isuday tati amom makapasayaat kan ka. Sapay la kumata makalipat kan tumutlaeng. Kat ka ba alam ton asang wendabab kan tikabsat mo. Nalabit at umteng to da ita ka nito, nanang. Saan pa nga ita? Nang runak at sa diwa pa ilang di sugat agapuanan ti ayan ayat dadua. Sa diwa pa ilang, nanang. Dakon, Lena. Ay na. Nasayaat mat. Kunak na madamdama ka pa ya sumangpot, tako namat nga ag-overtime ka. Malpas ko mo tinjar aramidag. Isa, husto mo tin na di 3 oras nga overtime ko. Sigurado mabisin kan. Nangan gaya man ni Louie. Imunan, ta mabisin ka nun. Nasayaat mo ta. Ta narigat na makinin no rekit din. Kahit sa kangay, nangan ka kumamot din na bakit? Agid dantan. Sa anak pa'y mo't amabisin itay nangan di anak ta. Ay, kasta aya. Kahit ayan nga rodan ni Louie. Adan ay, tisilid na. Nasayat nga rod. Ala, mabit lang. Tayo nakagpalas tapno makapangantamotan kat ni Rabiin. O sige nga rod, tagid da Sara ko. Apag huston to, inton makapalas ka. Aywan bakit? Nagsweldo akon. Apag iso nga rod, tapno makabayad tayon iti abang inton bigat. Kan adaji, ibagbaga di anak mo agatangan na kano nga, arwatan na para iti pagadalan. Makamukan to na, noon yati kasapulan nagatangan para dito'y balay. Kan kastamo tin iti pagpagatang niluwing anak ta. Sige, siyak ton ti makaam mo. Ay, apag iso man lang tinasweldo ka para gastos tayo. Aging gayon ton sumaro naman na nasweldo. Kasta talaga, Rico.
Naimbagkit di taadda kan mayan anay met. Di kaya't ko kumamot. Daytay nawadwad mo't Daytay adamot masobra. Madanon to dayta. Anya ka kadi. Agyaman talaangan ta uray kaskasano saan tayo makamkamtod. Sana kas kadagiti dumaan na iyutang danton ti sweldo da sakbay maalada. Ay, sa bagay mo't kit di Di na kami mapampanunot mo. Alam maturog kakit din. Tapno makainan na kamutan. Daddy, Domingo ita. Saan tayo kadama pa nagpasyar? Saan man anak ko? Nga mapantayo pa'y makimisa, sakbay ang mapanda kay pasyarwan? Yes! Kung naklakit din no saan tayo magpasyar ita, Daddy? Pampanunutot nga rot adumagas tayo mo't ijaayan da lolo kan lolam. Tani, medyo nabayag mo't basita na di tayo nasarungkaran ida. O sige, Daddy, kayat ko. Mailiwak mo ten kada lolo kan lola. Sige, mapan ka nga rot agdigosan anak, tapno makasukat kamutan. Ibagam ka ni mamim, adarasan na taginaw, tapno makaruwar tayo mutan. Wan, Daddy! Bagbanta nakapasyar kayo rikaw. Mailiw kami matan kaniluway. Pasensya kayo na ita kami manlangan ang nakapasyar tatang. At na ngamin inasikasok ka dagiti kalabas. Kano dadoma? Kaya't kumati agina na tong galawan trabaho. Sa bagay. Ay, kumusta mati trabaho nga anak ka? Okay lang mo tatang. Oray kaskasano. May saksakad kumot ati pamilyak babae ni ti trabaho. Kasanaw kat agab-abang kayo mat ngamin iti apartment. Di supay apay bayadan yaw. Kagangay na atatang. Well, nagamno umanamong kayo kumay ti singasing mikon ni nanang yaw. Adito kayon nga agnaad. Di supay kumamot ti maimpad yaw. Apag baybayad yu iti binulan nga abang yaw iti pagnanaadan yaw. Nakababain mo't makilublubon kami pa lang dito'y tatang. Anya kumati kabain mo katwa kami lang mat kanina nang yutitaw. Nakalawlawa na ito abalay. Tatang, ibagam ko nila nata dito'y kayong agnaad. Tauray sumula na itan at may tulong may kada kayo. Mala, bayan nyo talo kuyok manin nila na tatang. Talaga, mabait namin na makikabalay kada kayo kan ni nanang. Nabayagan nga alalukuyan da kami dagiti katugangak a makipagnaeden kadakwada man ang Emmy. Taisupay kano a maimped mi ti pagbaybayad mi iti abang. Nga mabainak ngamin a makipagnaed kadakwada. Nilakay ko ti buridag kadakwada nga agkakabsat manang. Addan ije balasiw taaw dagiti dua ken pamilyado dametten. Mangup opisina ti asawak. Ngam apaghusto laang ti masusweldo na, para gastos mi iti inaldaw, kan para iti panagadal ti anak mi. Saan akas ka dagiti kakabsat nila kay ko ti estado mi iti biyag, iso akayat dagiti katugangak ti tumulong kada kami, babaan iti panagnaed mi iti pagtaanganda. Awan mo't ket diti makunak kadakwada, tanasisingpat damat anaka ikamangak.
Aging ga iti maysa nga aldaw, pinaayaban dagiti katugangak nila kay ko, taadda kano napatag apag sasaritaan da. Anya ka DJ ko na yung importante nga ibagayaw nanang, tatang. Naimbag tayo may karikaw. Di nanang mula nga hindi mangibagakan ka. Imbawag namin ni Manong mo idirabe kung kumustaan na ka, kastamot ti trabahom. Di imbagayo ko mga ijelat ta sigod at ipagtrabaho ang nanang. Isumot ti kunak, kat padpadamag na, no kayat mo kano ti agtrabaho iti pagilian nga ayan na. Anya? Mapanak agtrabaho ijay? Kunana, nanang? Enrico, kaya't nakamot at tulungan di kabsat mo atap no sumaya at di pa nagbiagyaw. Amo na kami na saan matunay adak kaltiswel daw may ti pagpapaayam. Anya ti makunam anak ko. Ni Manong mo kanaw ti manggastos iti ipapan mo ijay. Nagsayatan ngayon nanang. Kasla kaya't ko dahita nga idijaya ni Manong Ay dinasaya at no kayat mo anak ko. Sayang ti oportunidad nga idijaya ti kabsat mo. Saan laday tari ko? Mabibit kayo pa makaurnong kanila na iti para iti masakbayan ti anak yo. Kastamot tinati pamilya yo. Sige ta, ibagak day ta kanila na tatang. Nanang, talaga kaya't kumutan di mapanagtrabaho di balasiw tao, barang sumayat mo tan di panagbiag me. Malaga road, ang lukuyom di asawam. Amok, apalubusan na kadayjay. Anya ti makunamiti idijaya kanyak ni Manong ko, Lena. Mayat no mayat, maiyadayukan akada kami. Kasta talaga. Masapol nga agsakripisyo tayo, no kaya tayo alumong ti panagbiag tayo iti kinarigat. Kasla nagrigat ngamin no madayo ka. Iti damo lang dahi tabakit. Mayroam tayong tumutlaan. Diyak mo't kumakayat tayo madayo sayang ngamin di oportunidad. Para dahi iti pamilya tayo, bakit? Sa bagay. Isa pa nga asim, tauman nugot ka kuman. Tapno mapasaya at kumatan ti panagbiag tayo. Kaya't kumati maadan iti bukod abalay. Kat amok akabailan tayo dahita. Iti kanitong agtrabaho akon iti abroad. Nakapagsarita kayo ka din kani bakit mo, Rico? Wananang, kinasarita ka na imbag may papan iti jaya kanyak ni Manong. Kat nalukoy ko. Iso na lang ta, awan ton ti kadkadwada iti pag-abangan mi nga apartment. Saan a problema dayta? Di iyakar mo edad di ti balay. Kailala ti pag-abang niyaw. Kakaiso na nga daday ti balay ang mabalinda pagyanan no makapanaw kan. Mabayin ngamin ni Lena makikabalay kada kayo, nanang. Anya ko matikabain na. Uray day talaangan ati maitulong mikan ka. Yay saan kayon nga agabang. Urnungan nyo laangan ti pag-abang yaw. Ipalawag mo day takan ni Lena. Dua kami matlaang kan ni tatang yung agbalin na kabalay da. Sa bagay, kan nakamkampantimot lang ti panunot ko amang panaw kadakwada nga agina. No dada iti poderyo, nanang. Iso nga road ti kungkunak dayta.
Ala, iyawag mo nga rudan ka ni Manong Mau, akayat mo ti mapan iti ayan na. Kat apaman a makapan kan, ialis mo matandag iti aginam dito'y balay. Sa amin na napapeles ko ang mapanitipagilyan ni Ayan ni Manong Kulena. Ag-flight ako ni Timabiit. Talaga nga inyapura ni Manong ti papan mo Kat masapol ang makaalis kayo mutan iji balay da nanang sakbay ti flight ko. Anya nga rod ti maramidak. Uray mabainak. Masapol amapan kami makikabalay iti anak mo. Awan ti rumba nga pagdanagang bakit. Amumot anasing patag iti dadakkel ko. Kaya't damat ti tumulong, aging kay ti kapailanda. Iso kaya't damapan kayo agnad iji balay. Ornungon talaka nun ti pag-abang tayo ditoy. Sa bagay, adamot punto dananang. Dakkel mo't abanag ti pag-abang tayo talaga. Ano kasta? Aging pakit ang arodan tapno makaalis tayo adagos iji balay dananang sakbay nga ag-fly tak, Lena. Nadaras na iringpas ti amin akasapulan ni Rico iti panagabroad naman ng Emmy. Kat uray no agkadkadak ko ma, awan na aramidak idi imbaga ni Rico, makipagnaed kami kanong agina kadagiti dadakkel na. Kas inlanad kon, awan ti makunak kadagiti katugangak tanasingpet damanang. Sumagmamanulaang nga aldaw anak kaakar kami iti balayda, nagflighten ni Rico. Kampante matiriknak iti panagabroad ti asawak, taadakat nga rod ijay ti kabsat na, kat amok adi na baybayan ni Rico. Gagangay ti makikabkab balay, masapol a makibagayak manang. Naanayas mo ti taray ti amin, aging ga idi mangrugin nga agi patulod iti kwarta ni Rico. Hello, Lena. Kumusta kayo niti anak ta? Nasayaan kami, Matriko. Kumusta ngayon mo tipan nakikabalay mo kadananang kantatang? Awan makunak, Rico. Tanasingpet na agpadpada. Nagragsak nga rod anak mo. Taadanda tatang akad kadwami. Kan ato di ka ayam na ditoy. Nasayat mat nga ron no kasta. Aywan gayam. Mangrugin nga gipatuludak iti kwartayo, Lena. Nasayaat mo't na mababain akong kadananang. Bayad nga ti saan mo apa nagipatpatulod. Isuda amin ti agasgastos di ti balay. Sana bale. Na kunak mo't aso katakto ti amin na gastos da dita. Ada ko may pakaasik kan ka. Ada ngamin kinid daw ni nanang. Anya dayta? No, mabalin ka no. Isupay lang ti pangipatuludak iti kwarta. Tay sulangan ti mangtid iti allowance yung agina. Anya? Di ka agdanag ta ornungan na kanumot tagiti ipatulod ko a kwarta. Tilaang allowance yo kan dagiti maigatang kadagiti kasapulan di tabalay ti maikisay. Ibang kuna kano ti daduma. Apay ani nanang pay. Awan ka di pa nagtalagyo kanya? Saan mo nga iti kasta?
Kaya't nakakano atulungan ang mga runong iti swildok dito abroad. Di ka kano agdanag, ta saan na agastusan ti ipatulod ko a kwarta.